umeze neza mu ndabona umerewe neza komera mwana wanje karibu ngaho rero ndaguhe inkuru shasha nk'inkuru ngaho mzimbwira urabona mwana wanje imise twari tumazemo mu bibazo iki uyu mukobwa n'ukuri nta katagize yambaye hafi haranyihanganisha hamwe nabuze umwana wanje ntazi iyo yazimiriye kandi nawe narabibonye ko yaguma kwitaho urazi iminsi mibi tumazemo byatubayeho bibi cyane ariko umwana wanje acaraza tuba hafi ibintu byose arabishyira ku murongo aramba hafi mu bibazo nari ndimo by'ujya mukobwa wanje nawe arakuba hafi mbese muri make ibintu byose yabigaruye uko byari bimeze niyo mpamvu rero burya nari nifuje yuko ni ukuri twongere tuba umuryango hakumwe kwa mbere umfashe mu gihe mariage ibintu bijya habona umwana wanje nkaguma ndamubona hafi kuko yambaye hafi kanene cyane mu by'ukuri mama ibintu uvuze nivyo kumbe nawe we urabona kure uyu mukobwa yatubereye umwana mwiza cyane ambera umwana mwiza mama nukuri uvuze ukuri hajya mu bisanzwe se wabibonye wenyine na je narabibonye ko ari umwana mwiza yambaye hafi anyereka umutima mwiza amba hafi ndamushimira cyane bambaye hafi kandi ndabishima hama kuri ijambo uvuze ryuko twagira mariage natwebwe twagumye tuvyiyumvira ko tubiganira ko ariko turatinya kubikubwira kubera ko ubona ukiri mu kibazo cyo kuba umwana wawe nkabona ntawe nobihera none ko nawe uvyiyumviriye akarihuta mbwe kubitubwira nta kundi rece tubinyarutsa ahubwo tubikure mu nzira ndakuzanira ubundi bene mukazana karibu mu muryango wacu urakoze cyane icana ciza cyane kimeze neza Ita police police iwanje no yadutumye umveza muto nibaza yuko baje bayibonye akazi dukora sivyo ndabibona ko ari police ariko uyu mukobwa twasanze ku manalize twakoze ari nyuma yabishe umugore wawe umugore wanje yarapfuye kuyo mpamvu rero n'ikimenyetso twakizanye kinga kuyo mpamvu rero cyo bituma twabuja kugira bw'intari no washanire wanyicira umwana Shadi? Shadi? Oui. Ciao. Mama Shadi, mvuye mu butungane. Gushaka impapuro za divorce. Ni ukuvuga ngo igihe cyose twajyanyeje nawe tubikora tugashinda induru hejuru byarageze aho nanjye ndabyumvirako ndabona ko bibereye ko nca mu butungane nk'uko wabinsaba ngo tubishishe mu butungane nagiye rero no munsi ndetse impapuro barazimpa ngizo nagiriwe amahirwe ngiye kugusaba ikintu kimwe cyonyine usinye kuri izo mpapuro hama je nawe tuvane mu mahoro cyumvikana Kushe n'ubu urashondera uzi umwana ku ngufu. ubundi iyi minsi yose nari maze wibaza ko nari naravyibagiye wari kubona mpoze ukibaza ngo ndikijojo
ahubwo natawe yo kugira ataco bimaze mpita mwizira kubishisha mu butungane raba ino nzu tubamwe ingene biteye agahinda n'umubabaro kwibamwe je nawe gusa imyaka nkiyi yose ata n'umuntu n'umuturaro nka tugora basi vyibura ngo dufume twirwa mu bitaro nk'abandi abandi birwanije kwa muganga gucancisha kugira gute ariko twebwe ico kintu dusa naho ngira ngo ataco tuzogira duhura naco basi yuza no kumzarira basi kikamuri basi ikijuju kimwe ntashobora no kujana ku ishuri ndaba izindi ngo baravyuka n'igitondo bakagenda gucancisha abana ico kibazo twe tuzokugira duhura naco basi vyiba tufata turafise ikintu kitugoye mu rugo none ubu urabona mariye simbiye kugutevye ndashaka turetse n'impapuro uramutse utazisinye ko nawe uraza kuzunguruza ndabijana hano baza kuza kubigusinyisha ku ngufu okay wavyumvise se ugiye udasinye kuri zino mpapuro ayo ibi bintu nishyize ku mutwe noneho ricara nyica naryamye atabizi gusa ndamubwira ngo iki noneho kibaba we oya reka mukange mubeshye ko nanjye mbyutse nkasanga bindiho ubuse icyo kinyoma kiramufata oya reka nkigerageze ibiki Manyanga nibikubaye ewe oya Manyanga nibiki ibi nibiki none babura ndende nibiki biri mu mutwe Manyanga wakita Manyanga kuva kera none amahera ko kujya kuri mwese ugashisha mu bishaka ako sikonda kugira ngo nande ahubwo mbwira nibiki biri mu mutwe wanjye koko nuko kwimana ndakugize ukuri ndakwamara gaje utwimwisha gaje ako ziri kubera ko njya kumbwira ntumve koko kubera ko umubwira ibyo nanjye ubwo ndimo kubona ahubwo mbwira Manyanga zana amahera nibiki Manyanga ako simeri icyo Manyanga ndikunda kudenganya gute da ufasha amahera ugiye kwimwisha umunye ejo sinzi ngene watashe da ibintu bwaciye ushiramo ariko iki kubera ko umubwira ibintu ntunyumva ko muri gihe kutakubwira nanjye ndabyose nsanga ibintu bindi mu mutwe rwose ubu tuvugana rekura Imana rero gutubura gushye kuri ibintu rero Manyanga mviriza urabona ngene umvire nijyami amahera ndayabone tena bwa manje kwimwisha apane by'abasazi ako kubera ko ndi kubwira wowe ntunyumva ko wowe ibintu byose nuguhakana koko nase byo ndabyose numva ibintu bindi mu mutwe ahubwo mbwira nibici ukumva no mu mutwe Manyanga nachukubwira Manyanga kuri jewe ko je nza Manyanga kurusha kuri wewe Manyanga urumva ndako ariko Manyanga utambwiye amahera ko atamahera yanagwaye ejo woba agejeje ngaho uri kuyiva yangamwe uko ni uruko nicyo tumva mwana nyoyoko umva kumbwira mwana ariko urabona
urashaka ibintu by'amafaranga akora urashaka ngo tube nk'ababakire bajyaho bakubaka amazu barangiza agaca mu muhanda ukaba wamukubitira ubusa ariko njyewe I'm the boss bigaragara ariko si ibintu bitagaragara byambaye ibintu bitagaragara ugenda bizagaragara gute mu mufuka ntabwo ikintu kigaragara wana sha akunda kwatsa ikibazo kimwe nk'ubu ubonye ibyo ukora ndedeganya umbwira ejo amarasi ganye ni yahera tuzajya tujya bino bishambana kwari kuzarya inyo myenda icyo umva nkubwire narakubwiye ngo ubwenge bupfana mu ishuri ariko ubumenyi buravukana ibi ndusha amashuri njye nkurusha ubwenge oya harya ubwenge buravukanwa nako ubwenge barabwiga ariko ubumenyi buravukanwa njye mfite ubumenyi bro umutwe wanjye mfite ubumenyi ubwawe kundisha amashuri rero okay acha bitwaye wakikende nacho urishe bedwe uragize kura none byo gutembera nga mu rupangusa ubwiruce usura mu cumba ubwiruce muri toilette nibwo bucucugira deni nagenda nkakubitaho Dredi nkakubitaho imyenda imeze uku narangiza nkajya mva mu nzu nkatonda nkaza nyikubita hano mu mbuga nkongera nkazenguruka icyo nicyo kibazo ufite mu mutwe bro ubu ngubu wakubwira aha ngaha duhuye wavuga ko ndi manyanga wagize iki nakwitwa manyanga buriya mu nzira ugiye he ngiye mu nzira ninde twahura nawe akamenya ko ndi manyanga wewe ni wishebe duwe nga mu rupangu wigira iki utambwira ko usohoka none izi Dredi aya mafime iyi rikoti iyi pantaro uru rukweto nibyo kwicaza hano nkajya mbyuka nkashyiramo bro ubu ngubu tugomba guhindura imitwe itazadushirana urumva njye banyita mastermind wowe mind mayanga Mr. ntukanyinishe Mr. ntukanyinishe manyanga umviriza kwanza ahubwo njye guhiga banza umviriza nimba ari butanguye ubu rero ubagwe wige je ngaho turi kumwe urumva ugira imana mbi bakagufata manyanga urumva oya je pana kumbwira ngo ubike ukuranika ngaho bro kunda kubwira ngo ama new look urambona osigara mu rugo sibyo wojya mu rugo wa Jola unaniona je cha musta unaniangalia joba yoma pocha mkao ndio yipite mpreshe na zenyewe inzira ndazi sorry that uraho neza amahoro kumbura wanyitegereje cyane ndabona nakwitiranije unyitiranye no muntu harawumuzi Manyanga ni wowe none Manyanga wowe watorotse impimba izina Manyanga si ubwa mbere ryumvise kuko ubaye umuntu wa kabiri njye naturutse mu Rwanda naje gushaka impanga yanjye kandi n'umugabo ejo twahuye yambwiye iryo zina Manyanga ndashaka kumenya uwo Manyanga ni uwuhe kuko ashobora kuba ari we impanga yanjye impanga impanga bisobanura iki sindiko ndatahura impanga ntabwo uzi impanga ni abantu babiri bavukana bavuga amahasa amahasa niba ariko mubyita ni abantu babiri bavukana bavuga ku mugabo umwe ku mugore umwe bavukiye igihe kimwe ahubwo ibyo bintu bya mpimba by'ibiki ndimo kumva ndashaka mbwire neza umpa amakuru uwo Manyanga ahantu ari ahubwo ndashaka ko tujyana ukajya kumunyereka burya wowe ntabwo uri buncike urya yarancitse wowe ntabwo uri buncike mbwira uwo Manyanga ahantu ari
n'ikibazo afite kuko uwo muntu ndumva ari mu bibazo ubundi mpimba nigiki nyene nivugira kwanza uwo muntu ntawe nzi sinzi nahari nivugira gusa wivugiraga oya mbwira ahantu manyanga uwo manyanga nawe nzi sinzi ahantu atombereye nivugira rero uragiye ndabaragira kubisi kiwani Nibiki na wataye muto Chris sinakubwiye guhubuka kwawe kuraje kudukoreko habaye kutari dusobanura neza habaye iki ndakubwira ngo imbere gufata decision banzu gisha inama rero ibintu wakoze biraje bidukoreko habaye ikisobanurira sikunda gutahura habaye wumve ngo muye ni hasa rya manyanga ariko aramurondera hasi no hejuru ngo sindikunda gutahura uvuze ngo uhuye niki icyo tumva ni giki muye ni hasa rya manyanga ariko aramurondera hasi no hejuru kandi ikuntu nabibonye hamwe yomenye umuntu yamukushize mu gasho umenye neza yuko yiteguye no gukora ikibi cyari cyo cyose kuva ryari manyanga yitwe hasa ko imyaka yose yabaye muri runo rugo atigeze atubwira ko afite hasa je rero namwiboneye iryo hasa giwe twanivuganiye amaso ku yandi Esther iyo bija hose ushobora kuba waravye nabi uwo mahuye ugasanga ni manyanga nyene ubwiyo ngo manyanga nta hantu na hamwe bahuriye uraho yewe ni umusitari afise n'amadrede mu mutwe nta nuko umva ego barasa vraiment ariko nta namwe ahuriye we n'umusirimu wo ku rwego hejuru nakubwiye umwirukane gusa uza kumushira mu mpimba umva kuri no nshuro ndakwigarama jewe nitinyira gasho je nawe kuri no nshuro ndakwigarama Esther Ninyagasha ndakubaza ikintu kimwe uraba neza uwo muntu mwahuye urabona ashushanije na manyanga neza kwe neza barasa neza barasa wajya wifasha Esther reka nkora amatohoza kuri ibyo bintu ngiye ndondere n'umuyobozi naho tubiganireko kuko sindiko ndatahura bino bintu byayo ngo ni bonne chance genda utunkuta zambaye nibiki sha mwana nuko bivuze usko bambonye mwana vuze manyanga se uvuze manyanga uko uvuga we nguvuga waje wumva se uvuze man ikibazo cyawe ni kimwe man ahubwo gutega amatwi umuntu akubwiye nukuzushwanyagura umuntu wajya ngo uri intare cyakuzarya umuntu uziko Esther dukubitanye man mu nzira neza nafite no kumukwepera neza muguyemo ngo pi raba nk'ubu ndabwiza ukuri nuko imana ndabwumviriza manyanga nabwira ikintu kimwe jewe umenye bakaza kundondera nawewe sindagusige he kandi ubu ntabyo manyanga bijamo nk'ubu nyene baraje banshire mu gasho manya kwe ibintu wowe wanjanyemo manya ivyo ugira byose umenye yuko je barantwara kandi nawe sindagusiga urabura kureka nkakubwira uburyo Kirisi nago hamagaruza kumubwira aho kirwa nkubita wajyaho ubusade umwana uri gukubita noneho amamagare ndamubwire ati amahera yawe niyo yaguze mu bya mpuzu araguramo n'amadrede n'amafime niki hama cyama mugaga ipolisi kintu hora mu gasho none ikindi kintu ugire amanyanga ukoranye kw'insinga ubwire niki dedemba Dredi nakwibwiriye ubwenge buva ku ishuri ariko ubumenyi urabuvukana bro nje nagiye nizenguruka ko ni gatoya nahise ngwa muri Esther ngo pe ndavuga ati karabaye none kangutere story rero nkimukubita amaso nahise ngenda gutya
mbona umukobwa yandebye ndavuga nkora iki nasubiye inyuma nk'uko nguko ndamureba mukoko ndamusuhuza mukoko uri kundeba tibishobora ko nakwitiranyije njyewe wanyitiranyije nande mpita mwereka ifoto Manyanga wa kera uyu muntu wamuzi Manyanga aha uranyereka uno muntu impanga yanjye njye nturutse mu Rwanda ndimo gushaka impanga yanjye kandi ibyo zina Manyanga so bwa mbere ndyumvise tugenda unyereke Manyanga wari bro umukobwa ukuntu abaye ikire isi yose yamuzengurukiyeho yavuze ati dapfuye impanga atekeje uburyo bamufungije yo umukobwa yatangiye kurigira gutya ngo wajya urumva yese agira dawagatiyo nzabaragira bro akakanya ugiye kujya muri dosiye yuko ndi impanga ya Manyanga umpa bro banze kwanza wewe byukuri avuga mva udukwije mu mutwe urashaka gufata Esther ukamuhindura ipupe nkuko nyene uko ngaho ngenga ugira ngo mve ko notora kamurarege na gatonya ndoje mu gasho ntavyumva sivyo mbwira ukuntu ushaka kunyumvisha yuko Esther yokuyobegwa nibyo nakubwiye ubwenge ubwiga mu ishuri ariko umenye buravuganwa genda kubwiye ngo umukobwa yirukanse yagiye kabuno muhamaguru yagiye yirukanga ndavuga atahagarara yemeye nyene kuri hasagiwe atabyemera ko yabyemera nirukanga n'impanga ye harya mu kirundi yarambwiye ngo niba ngo amahasi ngo ni amahasi kwanza rero reka nkwewe ahubwo reka iga uburyo urongera kwaka Chris amafaranga yo kureba impanga ye umeze gute murongozi utuvuga turi mu bibazo ariko Chris imisi yose wo mu bibazo uno sinake mu bibazo byavura ubu Manyanga sinamutwaye mu mpimba abari ikibazo kindi nimwe n'umugore wanyu byakurane ko mumvikana kandi ibibazo mfise kuri uno mwanya nawe urabifise je nawe gute ejo tuvugana mushikanje yaje yataye umutwe arangije arambwira ngo ahuye ni hasa rya Manyanga impossible umuntu yigaragaza nk'ihasa rya Manyanga ubu tuvugana uwo muntu ariko amushaka Manyanga hasi hejuru hano mu gihe ushobora kudukora no en fait uwo muntu wabonye bimeze gute ihasa rya Manyanga bahuye nawe aramubwira ko ashaka Manyanga yaje avuye mu Rwanda no ibintu siko ndabitahura Chris none mbwira okay peut-être je Manyanga ntawe nzi kuko ndumutwaye ntawe kaduriye nawe sivyo ariko mbwira igihe umuhakazi yarakubwiye ko afise ihasa no ntavyigeze ambwira ariko uwo muntu bahuye ni photocopy nyene ya Manyanga nyene ujuze usibye ko ngo batandukaniye ku Dredi we ngaro umuntu w'umustar mugavyo si ngo barasa ushobora kumva ari ibintu warumoga peut-être byashaka kumwitira cyangwa bakaba barumvise kayiwe kuko hari abantu bazi kurangura imanza ubwo rero ako muganabwira mon frère ne t'en fais pas gute umuntu avuye mu mahanga aza kukumenasa aha mu gihugu cyacu gusa nabwira c'est un petit problème urumva hajya wagiriwe opportunité yo kujya ku ntebe y'ishuri urumva ubwo umutegerezwa gucreate ukura ama ambiscade ibyo byose ni ibintu dukoresha opportunité nkaba umutware urumva si ibintu byo gutora ngaho wereye kugira ubwoba ibiki n'ibiki karabaye abanyagihugu baratwitoreye je baranyatiye nk'umurongozi kugira anyizere
ashireho ikintu cyose ni planification. So gusa nk'ivyo bintu ntavyo mbanzi, ariko kinabwiye umugenerali w'agasho ati ntazogira umuntu aza nta n'igisanira afise. Urumva bivuga ngo rero wewe mpa 50,000 ngaho hama nce ngenda ndamurabe ndamubwire ndamubaze usivyo kugira amenye ingene turondera ngene dukuraho ambuskade mu nzira. Murongozi ikibazo cy'amafaranga ahubwo kuri uno mwanya aho bigeze nutanga amafaranga yose ashoboka kugira kintu kibazo kive mu nzira. Wowe ntuge ikibazo jewe nta mahera menshi nagusavye ni déplacement tu mbanze simbe tuvugane kubura naho kuri umusoto usiba ama visite simbe tuvugane no munyagasho mbanze ndamubwira ntutinye vraiment Manyanga ari mu gasho kandi kumurekura si vuba hamijyo akasagiwe wapi weza ndo senka nyine gusama simbe kumuraba. Ufashe rero sawa anye ndamusigana akadimire nashikaye. Urumva hama kuri ico vraiment ntugire ikibazo wewe ivyo onye ku mugoroba ndaguhamagara tuvugane ngene ivyo bwiye sivyo. Chris, ko mbona utameze neza habaye iki? Ama jenda ke namusema ko ndabasezeye sinakenda napfutse cyambere kandi abashimire ukuntu twabanye yaba muri bibi yaba no mu byiza ndabashimira. Ama kenshi nkunda bakorera kwizera kuvuga ko ikintu cyose kiba kuri nosi aba ari neguro y'Imana. Nanje narifuza ko umuvyeyi narifuza kana twokina narifuza kwitwa mama kandi narifuza ko urugo rwanje rwagwitse ariko siko byagenze. Siniyumvisha impamvu Imana itashimye ko urugo rwanje rwagwitse kuva mu ntango. Siniyumvisha impamvu Imana itiyumviye ko nanje no bego no kuheka umwana ariko kubw'ibyo sinojya umuhari Imana ndabishima ko nabihawe kuko Imana nimenye ibitubereye akaba ari vyiduha. Kubw'ivyo rero muzokwiteho kumva nkuri ivyo mwasavye ngende nibazaho ko amahoro azoboneka gusumba uko yari ahari. Kubw'ivyo muzokwiteho. Chris, ndiko ndabona bibiri. Tabona mongo niki? Chris, shade nashaka kuva ngaha ntibishoboka.